Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mu'min Müslüman bir tuğanlar, atalar, eceler, apalar, Allah Taala tutup жатқан oruzoңuzdарды kabul kılsın. Jana түнкі ibadattарыңыздарды, taat ibadattарыңыздарды Allah Taala kabul bolğan ibadattardın qatarına qoşqan bolsun. Amin ya rabbal alamin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat: "Men sama fi Ramazan imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zanbihi." Kim Ramazan ayının orozosun Allah'a iman keltirgen avalda, iman menen Allah'tın birligin tasdiqtap, rastap, jana Allah Taaladan ajır soğup ümit kılgan avalda karmay turgan bolsa, murдағы күнөлөрү keçirilet deydi. Hurmatlı momin musulman bir tuğandar, mına күнөөбүз keçirile turgan bir eneden törölüp bir күнөлөрдөн tazalana turgan bir ayda turabız. Elhamdülillah, Allah Taala bizdi Ramazan ayına jetkirip koydu. Бұл үшін Allah Taalaga köptөгөн şükürler aytыбыз керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat: "Kullu ibni Adam hattaun ve hayrul hattaun tawwabun." Her bir adam balası күнөөгө жол koyucu, күнөө жасоочу, күнөө жасабаган insan жоқ. Eç kim aydan түшкөн эмес. Эми ошол күнөө жасоочулардын ката кемчилдик кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы бул ошол күнөөлөрүнө тооба кылган пенделер дейт. Мына Ramazan ayı, urmatlı momin musulman bir tuğanдар, бұл тоба ayı, sabırdуулuk ayı, jana nafsni тазалоонун ayı. Мына ошондуктан мына ушул ayda күнөөлөрүбүзгө тооба кылып, Allah Таалага ибадат кылайлы. Allah Taala Uyuk Kur'an'da aytat: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun." Men jinder menen insandardı bir özüme sıyındırуу üçün jarattım deyt. Allah Taala bizge 60 yıldık, 70 yıldık, 80 yıldık, kança bir yıldık ömür bergen bolsa, mına uşul ömürde Allah Taala buyurgan farz ibadatlarda atkarıp ötkөнгө hareket jasoobuz керек. Antkeni mına Ramazandın күнүндөгү mına uşul saatlar, mına uşul minutlar ketkenden keyin kayra kelbeyt. Oşonduktan İbn Umar radıyallahu anh aytat: "Sen bugünkü günüň menen jaşa" deyt. Sen bugünkü günüň menen jaşa, ertengi günü sen başka at menen atalıp kaluuň mümkün deyt. Bul Ramazan ayındagı ar bir minut, ar bir saat, ar bir gün öte bağlı. Antkeni bul Ramazan ketse, kiyinki yılı başka aydın, başka yıldın Ramazanı kelet. Kiyinki yıldın Ramazanına çeyin kim var kim yok bunu Allah bilet. Oşondukta mına uşul Ramazan ayının ar bir saatin, ar bir minutun Allah'a jakындоо, Allah'a күнөөлөргө тооба кылуу максатта мына ушундай жакшы bir түрдө Kur'an sünnetke layık ötkөрgөнгө hareket jasoobuz керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına bir kişi gelip: "Ya Resulullah, o Allah'ın elçisi" dep aytты. "As-sallaytul mektubat." Men 5 vakt namazды okusam deyt. Jana "Vasumtu şahru Ramazan." Jana Ramazan ayının orozosun karmasam deyt. Jana "Ahlaltul halal ve harramtul haram." Jana adalda adal desem, aramda aram desem, "Adkhulul cennet." Men beyişke kiremimbi, cennetga kiremimbi deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayatda aytat: "Cenneti beyişi adamды көрgüңөр kelse uşul adamga karagıla" deyt. Hadiste karasanız "La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah" dep kübөлük berip atat. Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat жоқ. Men жалгыз Allah'tın özüne gana sığınamın, aga hiç bir nerseni şerik koşpoymун dep. Andan keyin 5 vakt namazды okusam deyt. Şöyle vakt namazды okusam. Jana Ramazan ayının orozosun karmasam. Jana adalda adal desem, aramda aram desem beyişke kiremimbi dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ova beyişke kiresin" dedi. Dinimiz tuğandar jengil. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah Taala hiçbir candı, hiçbir pendeni anın mümkünçülüğünden artık bir nerseni buyurgan emes. Dinde ar bir nerse jengil. Mına Ramazan ayının orozosun karmao üçün da bir neçe jengildikler karalgan. Mına insan katı orup kala turgan bolsa ozun açat,
Оозун ачып дарыланып, андан кийин Рамазандан кийин ошол тутпай калган күндөрүн кайра карма берет. Албетте бул дин жеңил, ошондуктан бул динди Аллах буйрган ибадаттарды Аллах үчүн аткарууга аракет кылуубуз керек. Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина." Мен силерге диниңерди толукта бердим дейт Аллах Таала. Динди толук кылып берди Аллах Таала. Динге бир нерсени алып кирүү жана бир нерсени алып таштоо бул бидат болуп саналат. Динди толук кылып бердим дейт. Жана неиматтарымды силерге толук кылып бердим, жана ислам динин дин болуусуна разы болдум дейт. Ошондуктан мына Рамазан айынын орозосун жана башка ибадаттарды, намаз болсун, орозо болсун, зекет болсун, инсан калыс Аллах үчүн арнаш керек. Ана дину лиллахил халис дейт Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде. Бул дин калыс Аллах үчүн дейт. Эгер инсан Аллах үчүн орозо кармабаса, Аллах үчүн орозо тутпаса, анын жегенин мындай шетинде жеп ичүүдөн тыйылганынан башка, чаңкаганынан башка эч нерсе жок. Эч бир соопко жетпей калат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат. Адам баласынын бардык амалдары өз үчүн дейт. Бардык амалдары өз үчүн, туткан орозосу мен үчүн дейт Аллах Таала. Туткан орозосу мен үчүн, анын сыйлыгын мен өзүм беремин дейт. Мына ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар, ооз ачар убактысы дагы жакындап калыптыр. Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ошол Рамазанда жасап жаткан жакшы иштериңиздерди жана садакаларыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон таат ибадаттардын катарына кошкон болсун.